الباب الثاني دمبغال ديمانغال الشهادات نيوتن في سيدي ياغال سيدي تاغول حديث ولوره اتمد ناي 1400 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي وندى النبي صلى الله عليه وسلم قال بماك ألا أخبركم وأتتامهم بتم بخير شهدائي كبري مجد سيدي جدين فو هو الذي كون سيدي يأتي أرتدو تتدو بشهادتي سيدي ياغال مكونغ قبل أن يسأل أقوادي ولندي تيدنغال رواه مسلم. وعن إمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أندي كبري مجد فوقرني كو هيردي أندن كو جروب أنو عليكو كو بميوري دي بين ثم الذين رفتي بين يلونهم هكي ببه دون تابعين بين ثم الذين رفتي بين يلونهم هكي ببه دون تابعين ثم يكون رفتي لا تويتو هي قوم يشهدون بسيد تويتو بسيد نويت ولا يستشهدون بسيد تتاكو ويخونون بجنفو ولا يؤتمنون بهول تاك وينذرون بفضا ولا يوفون بهن ته ويظهر فين فيهم إما السمن فايرو هرمو يدعون جاندين فاينو لبا متفق عليه mi huli tataw hara koye on groupe woni ko fewndi den fewndo ɗo ndaare to moƴƴa no nandi allah rataw kaka ɓurɓe moƴƴude jeyaɗe. wan abdullah ibn umar radiallahu taala anhuma qala rasulullah sallam la tajuzu dagota ko shahadatu kha'inin seede yagal jam fotoɗo gorko wala kha'inatin wona jam fotoɗo debbo wala de ghimrin ala akhihi wona jon ngaygu kadi e dow musidɗo makko on bimana sellata kadi seede yaga hara en foy ɗen andi oɗa no añi oɗa sellata ka o seedito hoore makko wala tajuzu dagotako kadi shahadatul qani seede yagal yondiniɗo li ahlil bayti e ga yimɓe suudu ndun bimana ko fanda al qani huwa al khadimu ko kurkadu ndu li ahlil bayti kurkadu gollowo wonka nder galle sellata kadi ka on ɗon noddete fiyo seeditanoɓe yimɓe ndun suudu ɗon rawa ahmadu abou dawuda par ce que eɗen andi o seeditantako ɓeya ko ɓuri konko tata moƴƴanaɓe ɓay mo andi sowona ɗum o yalta e golle. wan abi hurairata radiallahu taala anu annahu no kanko sami o nani rasulallah sallah sallam yaqul ɓe maka la tajuzu dagotako shahadatu badawiyin seede yagal wonɗo ka fulawa ala sahibi qariyatin e dow aaden saare ko fi onno wonɗon ka fulawa anda pilan e politique koni konka saare rawa abu dawud wa ibnu majah. wan amr ibn al-khattabi umar ibn al-khattabi radiallahu taala anhu annahu no kanko khataba o khutubun fa qala wi inna unatan ande no yimɓe kanoɓe laatike yukhaduna bil wahay eɓe nangirteno wahay on fi adi rasulillahi fendo nelaɗo sallah sallam si ɓe waɗi bone si ɓe jamfike ma ɓe suuɗi goɗɗum wahay jippo feññina wa inna al wahay ande no wawi kadi in gata gonɗi taƴi joni wa innama na'khudukum ande menen kadi komin nangirta on al ana joni bima zahara lana ko saabu ko feñani men komin amalikum nodde gollil mon ɗin si sattiya feñani men ko a fenowo nde wotere mako a jinowo mako a yarowo mako a ɗum ɗo haray ko ɗum men ñawitirayma rawahu al-bukhari. wa an abi bakrata radiallahu taala anhu an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam annahu no kanko adda o konti shahadata zuri seeditagol fenade fi akbaril kabair ko jeeya ɗum e akbarul kabair ko non wonirile muttafaqun alayhi fi hadisin tawilin ɗum ɗo ko e nder hadise juutuɗo itta. wa an ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya sallah sallam qala wiyani li rajulin gorko tara shamsa yiiɗo nangue qala wi naam qala nelaɗo maka ni li rajulin gorko tara shamsa a yii nangue qala wi naamihi qala nelaɗo maki ala mithliha fashhad koye dow ngue seeditota bimana no seeditotoɗa ni nangue komin wonma wiide kon ya seedito ko ni kadi seeditotoɗa awda ama accaɗo akhraja ibnu adi bi isnadin daifin wa sahahu al-hakim fa akhta. wa anhu ƴettama e makko radiallahu taala anhu anna rasulullah wonde nelaɗo sallah sallam qada ɓe ñaawi bi yaminin sabu wondore wa shahidin e seede bimana oɗo huuɗo si tawi woni o mara seede kono seeditanomo ko ara o huuɗo so suusi huɗagol bimana ɗum ɗon wonanaymo remplaçant heɓugol seede kono seeditanomo. akhraja muslim wa abu daud an-nasa'i wa qala isnaduhu jayyid. wa an abi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu taala anhu misla o sifa o hadis akhraja yaltinimo abu daud at-tirmidhi wa sahahu ibnu hibban